Okretišta sa Nikolinom i Tomislavom iz Svantevida. Dobar vam dan. Dakle, Svantevid, otkud ideja sa Svantevidom? Je li to neka igra riječi možda? Pa u principu Svantevid, evo možda bolje... Da, sam naziv vuče, ajmo reći, korijeni iz staroslavenske, starohrvatske mitologije, gdje se spominje i ajmo reći, jedno božanstvo koje se zvalo Svantevid. S obzirom da smo mi za našeg sina tražili nekako, ajmo reći, starohrvatsko neko ime, spontano je došlo Vid i Svantevid, nastavak svega toga smo korporirali u to ime nekako. Između ostalog je i Svantevid bio bog ljekarništva i žetve i pomoći, a to su neke stvari koje su nam dosta bile bitne, tako da nekako se to spojilo, spontano je samo došlo od sebe u biti. Ne? Dakle, rekli ste, koliko se sjećam iz razgovora prije, da dakle, vi se bavite i vaš sin. Kako je došlo zapravo do ideja, da li on se sam htio priključiti ili jednostavno spontana neka obiteljska zapravo firma, ako smijem tako reći? Nismo firma, mi smo više ovako, projekt. Projekt, da. I zapravo od njegovog rođenja, evo prvo je bio uvijek sa mnom i sa tatom u Marami, kad god bi išli ili brati bilje ili u našem permakulturnom vrtu, uvijek je on bio tu s nama, čim je prohodao i malo počeo ovako shvaćati, doživljavati stvari. Krenuo je s nama onda prvo malo u berbu, pa s tatom malo više u šumu, pa je danas zna više vrsta drveća od mene. Da, što nije poklon za mene, ali za njega definitivno je. I evo ide s nama i na sajmove i to je ljudima jako simpatično, a i njemu on stalno pita kad ćemo opet na sajam, kad ćemo na radionice i tako, jako zapravo voli sudjelovati i u principu sam je inicirao. I velika nam je pomoć. Da. Što se još 2 ruke? 7 godina. 7 godina. Da. Već može nositi 50 kila vreću i tako. Za toga i treniramo. Da. Mora to sve odmah, ne? Da. Super. Dakle, prirodna kozmetika, biljna medicina, ako sam dobro zapamtio, tako nešto. Sad možete još malo razviti priču. Pa evo ja sam završila aromaterapiju prije nekoliko godina, a suprug je završio permakulturnu akademiju i permakulturni je dizajner. Osim toga je iskusni sakupljač bilja već godinama. I nekako smo evo objedinili te naše interese i zajedničkim snagama smo pokrenuli projekt Svantevid. I u principu eto, bavimo se i izradom prirodne kozmetike, biljne medicine, držimo radionice, predavanja, savjetovanja iz tog područja. Eto, zovu nas razne ustanove, udruge, tako. Pokušavamo unaprijediti i svoju kvalitetu života i kvalitetu života naših, ajmo reći, klijenata. Samim pristupom, svjesnim pristupom i stvarima koje nosimo u sebe i načinom na koji tretiramo sebe i praktički je to jedan cijeli svijet koji ljudi dosta ili zanemare ili ne vode dosta brige o tome. Na jedan način to je naša misija. Samim time što nam je i sin uključeno, to je nekakva ostavština za buduće generacije da ostanu ipak svijesti nekih tih stvari, da ne zanemare. Što se tiče samih bilja, to je uvijek onako jedna malo, meni osobno bila onako jedna mistična varijanta zapravo gdje nije sad stvar da uzmeš nekakav predmet pa nešto napraviš, nego ti ideš u, pretpostavljam, šumu, ideš na livadu. Kako pronalaziš, Tomislave, ako je to target, prime target, kako se ono kaže, kako pronalaziš zapravo bilje? Da li bilje pronalazi tebe ili ti njih? Pa dobro, zanimljivo pitanje, i jedno i drugo. Većinom slučajeva idemo ciljano u prirodu, brati bilje koje beremo, dok onaj drugi ostatak je tražim staništa. Jer ipak to mora biti negdje malo izdvojeno iz grada i čovjek mora malo više vremena provoditi u prirodu da bi si znao raditi mentalne mape gdje se nalaze neke stvari, gdje je dobro brati, na koji način, koje doba i tako dalje. Tako da nekako predznanje je potrebno, ali mislim da je više od toga bitnije provoditi vrijeme u prirodi, osluškivati, naći neko novo stanište, neke biljke koje čovjek još i ne zna. Još uvijek ima toliko toga tu za naći, ne? No.
Da li imaš, kad ideš zapravo u šumu, ako ideš negdje u dublju šumu, da li imaš nekakve kontakte sa životinjama, da li si imao nešto? Da, bude često. Većinom je to susret bok. A bok. Da. I ako neka veća životinja, onda meni je malo nezgodno, ako je životinja neka manja, njoj je nezgodno, jer čovjek je u okolini i tako. S tim da velim, opet se ne upuštam ni preduboko ulaziti u šumu ili neka područja gdje znam, osobito onak sam s djecom, gdje znam da je takva mogućnost sve životinje. Opet s druge strane, mislim, mi ulazimo u krajolik životinja, tako da mi smo na njihovom terenu, ne. Pa da, mislim, sličnu priču, čisto da se nadovežem, imamo i mi, s obzirom da smo se preselili na selo i evo, ja imam dijete od godinu i nešto i sad hodamo uz rub šume, vidimo divlje svinje, vidimo lisice, čujemo, čak su čaglji nekakvi bili u krugu, ne, tako da ne mogu reći da je onak, da ti je sve jedno, kak se kaže, ne. Doduše sad smo si nabavili psa pa je malo ozbiljnije, ne, ajde onak, ipak sam mirniji. Da, čuvar još jedan. Pa da, to je jednostavno tako, nije sad što su tome da ćeš sad ti napast neku životinju, ali ipak... Osjete i miris od psa, pa onda malo sigurno, ima budu. distanca, kako se veli, ne, tako da... to su recimo neke stvari koje onak, nije da me zabrinjavaju, ali jednostavno onak imaš osjećaj za svoje dijete, sad lako tebi, ti se popneš na drvo ili šta već, ne? Da, pa je. Ali ovak sa djetetom, ne znam, dobro, sad još, ajde, vaš je relativno veći, tako da ipak sa 7 godina on može i kretati se. Pa da, on sam se može popet, ne? Ali s ovim malim ne možeš ništa napraviti, ne? No, definitivno, boravak u prirodi je nešto što, razgovarao sam sa dosta ljudi koji se bave s alternativom i svi kažu, zaista svi kažu od reda, idite u prirodu. Zar to nije onaj baš pravi sukus? Sad, da li ćeš brati bilje, da li ćeš samo hodat, da li ćeš udisat, da li ćeš meditirati, da li ćeš, ne znam, zagrliti drvo, ne? Da. To su stvari koje zaista fale ljudima. Pogotovo, i djeci. I djeci, naravno. Pogotovo ljudima koji su u gradovima, koji zapravo nemaju taj touch, ne? Da, zato postoji mislim termin back to nature, kao povratak prirodi, kao da smo otišli negdje iz nje, sad se mi vraćamo, mi se vraćamo u prirodu, biti mi jesmo dio prirode, ali nam je taj koncept u glavi s vremenom i narušen i način, stil života današnji, ta brzina i veliki level stresa uopće nas ne dozvoljava nam da vidimo prirodu kao, ili ako je već vidimo, to je kao neko utočište, idemo na izlete. I to je super, već je to ogroman korak, ali treba djecu već naučiti da je to njihovo okruženje, da oni imaju svoj prostor u svemu tome, kad često zaboravimo ili ih svedemo na parkić pa igraju se na klupici, i to je, mislim, je i to priroda, ali sam taj koncept da oni imaju slobodu nekakvu se izraziti, raditi što žele, pa ako im još u to usadimo da je priroda nije samo šuma, nego je to ovo drvo, ono drvo, da ima svako drvo i svoju priču i životinja svoje mjesto i svaka biljka ima svoje mjesto i način i razlog, to djeci otvara jedan cijeli novi svijet. Sad u kom smjeru će oni dalje krenuti, kako će shvaćati na njima, ali naša je dužnost isto na neku ruku malo ih ipak usmjeri kako se nas naši. Nas su naši samo pustili, to ne bi bilo dovoljno, ali mi recimo ne puštamo toliko svoje djecu možda... Ako su u gradu. Ako su u gradu, da. Dobro, na selu je već sad malo drugačije. S druge strane, djeca na selu, taj rad im je dok su mali, u biti, ajmo reći, tlaka. Da. Jer opet na selu je drugačije, evo imaš vremena igru pa se opet zanemari igra na osnovu ovog i tak dalje, ali... Pa dobro, stvar je po meni... To su slatke brige. Da, baš tako, slatke brige, ne. A da li vaše dijete, pogotovo kad je bilo manje, da li je osjećalo drugačije prirodu nego što ste vi doživljavali? Da li su, recimo, ja znam kad je moje dijete bilo malo ovo veliko, znalo je vidjeti neke stvari u šumi, vilinjake, nešto. Da li vid, ako sam dobro zapamtio, vidi i da li potičete njegov razvoj u tom smjeru? Pa da, mislim, većinom u šumi ja provodim vremena s njim, žena je više oko samih izrada pripravaka tih kozmetičkih, ovaj sirovi dio obavljam ja i tako da na neku ruku možda više vremena provodim ja u prirodi s njim u šumi. Djeca jesu, da, senzitivno jako prema tim stvarima, bez veze, primjer, proleti jastreb ili sokol kroz šumu, on ga čuje prije, primijeti ga i
on se slaže sad tu neku maštu oko svega toga. Sad koliko senzualni na neke stvari, ovako, ne znam, to ću reći, nismo još imali nekakvo konkretno iskustvo, ali mislim da su oni malo više oslušku nego mi stariji koji smo još malo... Puno. Da. Otvoreniji su, da. Pogotovo ako imaju roditelji koji ih potiču. Tako je, da. A ne ono kao, ne, to nisi ništa vidio. Da, to je, kao nas naši. Da. Ne, to nije dobro, nešto, ne. Kaj pa ništa ne vidi, ne. Da, mislim, djeca stvarno vide, ja se sjećam, moja mala je vidjela duhove, mi riješili te neke duhove, imali su nekakvu vezu, tarala i tako dalje. Ali zaista, pogotovo djeca manja, ne, stvarno su open mind, ne, baš mogu vidjeti, mogu osjetiti i to je zapravo po meni nešto što većina zapravo roditelja sputava na neki način, a zapravo to je prirodno, neka bude dijete to što jest, ne, a poslije će odrast, Bože moj, svako od nas odraste. Inak će u kalupe poslije, da. Pa da, sad koliko će taj širok kalup biti, naravno to ovisi o nama roditeljima, Bože moj, to je tako, ne. No, ajmo se vratiti na preradu ovog bilja, ako sam shvatio. Znači, ti se baviš sa, kako bi se rekla, deliveryjem, ne? Znači, ideš u šumu, pronalaziš sastojke zajedno sa sinom i onda to dolazi k tebi. Sad, da li je to proces, znači, skupljanja isključivo za tvoje potrebe ili, ne znam, radite čajeve možda ili, ne znam, što se sve zapravo radi od toga? Pa u principu manji dio je to što se spomenula delivery, jer radimo samo, znači, macerate, neven, gavez, smilje, kantarion. Znači, to su neke biljke koje beremo, više... Neke sadimo... Da, neke sadimo u svom vrtu, a neke, na primjer, gavez, tako, beremo u vrijeme kada se bere. A ovo drugo, u principu, ja nabavljam sirovine i onda od toga izrađujemo. Da, eto, sad je tako slučaja, možda u neko vrijeme, to bi bilo lijepo da imamo i svoju destileriju i to, a to su malo Što se tiče, zapravo ja sam nešto proučavao razne eterična ulja, u principu po meni nije problem, dobro, treba imati novaca, treba imati vremena da se s tim čovjek bavi, ne? Ali zapravo, kad bi čovjek imao zatvoreni krug da one svoje sirovine stavlja, to je onako čarobna stvar, međutim vjerujem da postoje ljudi koji su dobri, kvalitetni, koji mogu napraviti i to kako dobre pripravke, odnosno nabaviti izvrsne sirovine za potrebe nekakve proizvodnje, tako da se čovjek zapravo može snaći, nije to problem. Ne? No što se sve radi? Što sve radiš? Znači zajedno imamo nekih 50-ak proizvoda, otprilike, evo, kako se kaže, od glave do pete. Da, znači ja više pokrivam taj dio njege kože, od beba, djece, do, ne znam, i anti-age kozmetike i svega što je potrebno. Ovako za njegu kože i za posebne izrađujem, znači individualnu kozmetiku za posebne potrebe. A Tomislav radi više ovako biljne pripravke, na primjer bronhijalne mješavine, tako. Pa može više možda za taj neki ajmo neću reći zdravstveni aspekt, ili ipak je to dio medicine i nekih stvari, ali ajmo reći neke stvari koje nam pomažu s tom biljnom snagom na neku formu. Da. Kako distribuirate? Kako prodajete svoje zapravo proizvode? Pa da, u principu najviše ovako na sajmovima, tako preko udruga koje organiziraju, najviše tako ili, evo, a u principu mi smo i počeli na nagovor prijatelja, ali smo nas dvoje prvo sami počeli izrađivati tako pripravke za sebe, ali već, evo, ne znam, više od 20 godina ja za sebe izrađujem prirodnu kozmetiku i tako se u principu jedino nju koristim. I onda znate kako je to krene, pa prijateljice, joj daj, s čim si se to, joj super ti je, pa daj da probam, pa možeš mi napraviti za mamu, pa možeš mi za prijateljice, onda to tako krene i da, u principu i tako, najviše idemo na preporuku, ljudi nas preporučuju. Super. Biti je bilo dosta ovoga, počeli smo kad smo shvatili da ne moramo kupovati stalno neke poklone, nego možemo ljudima izraditi te stvari, to je super, onda su nam krenuli govoriti, pa daj, zakaj ne napraviti onda više toga i to, samo mi smo imali u startu nema kompromisa, radimo ili 100% prirodno ili nikako,
Pa tu je i česti problem, ne možemo napraviti seriju nekih proizvoda pa sad to stoji, nego više smo se usredotočili na taj neki individualni pristup, znači opet s druge strane bez konzervansa, tako da vi kažete što vam treba mi napravimo ili ako je u pitanju neki sajam, onda za sajam napravimo određene stvari možda koje su, ako je ljeto, ako je zima, opet su proizvodi ciljani, da, drugi tip proizvoda bude i tako. Što je to zapravo individualni pristup? Što bi to značilo? To znači kada mi se neko javi, recimo da mu napravim kremu za lice, recimo ženska osoba, onda ja prvo pitam kakav tip kože ima, da li ima nekakve tegobe, da li je osjetljiva koža ili nešto drugo i onda u skladu s tim napravim kremicu. Znači, u biti, to je nešto kao, lupit ću sad, nije ista priča, ali recimo kao homeopatija, ne? U principu homeopatiji zapravo dolaze kod profesionalca koji ga isčekira, kako se kaže, i da mu, to je baš za tebe, ne? Pa da, recimo, da. Pa to je super, to je super jer možda recimo, postotak nečega mu ne odgovara za njegovu kožu ili šta već, a ako ciljano se napravi baš za taj tip kože ili što već, to je zapravo po meni ono baš pravo što čovjek može dobiti. Ne? Je, što od dućana u principu puno teže. Osobito kod aromaterapeutskog pristupa gdje je dosta bitna sama kvaliteta sastojaka i možda tu i taj individualni pristup baš i dolazi najviše do izražaja. Teško napraviti masovno jedan proizvod sad za 10 tipova kože, jednostavno. Te stvari ne funkcioniraju tako. Ne? Jasno. Što se tiče radionica, pričali smo sad o proizvodnji, što se zapravo dešava na radionicama generalno? Pa radionice imamo razne, znači od onih nekakvih festivalskih pa dosta radimo ovako na pozive nekakvih udruga. Imamo dosta radionica sa djecom, te su nam posebno drage, zato kažemo da smo obiteljski projekt Svantovit, zato što smo mi kao cijela obitelj uključeni u njega. Isto tako radimo znači, za obitelj, edukaciju obitelji, proizvodimo isto za cijelu obitelj. I to je posebno zanimljivo, su djeca jako znatiželjna i jako vole surađivati i to im je super, onda poslije to isprobavaju na sebi i zapravo im se automatski ta svijest ugrađuje da mogu isto tako nešto i sami napraviti, prirodno i to nam je... Što predstavlja jedna dječja radionica? Evo iskreno rečeno, nemam viziju, vjerojatno ste prilagodili naravno za djecu, ali što je to interesantno djeci? Pa evo imali smo recimo u Kulturnom centru Dubrava svake godine za Dan planete Zemlje, 22.4. Dođu nam znači djeca koja ili su polaznici nekih razreda nižih ili više, to se dogovorimo, onda ja prilagodim znači njihovoj dobi, onda ne znam, radili smo prošle godine zubne paste, radili smo sprej za usta za osvježenje, onda su se oni svi špricali, pa su paste isto tako isprobavali. Radili smo melem od Nevena 2 godine prije. I tako, znači prilagodim njima da i oni mogu sudjelovati u izradi, da nije nešto komplicirano, da nisu sad nekakve mjere koje moraju oni sad preračunavati, ali evo, to je jako zgodno. A inače, evo, imali smo stvarno svugdje radionice, imali smo čak prošle godine za otvaranje vrta u, kako se zove, Medveščak, dom za starije Medveščak, pa su otvarali svoj mediteranski vrt. U staračkom domu i za razliku od djece, većinu smo radili s djecom, sad smo radili sa starim generacijama i nema puno razlika u biti. Stari ljudi, možda i stari kov, starija generacija, za razliku možda od nas mlađih, je puno otvoreniji i oni su s tim živjeli. Njima je to bake, dede, čajevi su se radili, kuhali, jelo se sve drugačije možda za razliku od danas i čak je na neku foru s njima isto radi koji s djecom. To veselje se osjeti i kod starih i kod mlađih. Puno više nego kod tih nekih srednjih generacija koji sve već znaju, puni su pitanja i tako, kad je dobro, sazna se više i to, ali taj raspon, znači da možete raditi od bebica, gdje supruga je baš puno računa vodi o tome, mame i bebe, jer su dosta taj aspekti zanemaren. Postoji nekakva paleta proizvoda iz nećemo kakvih lanaca, ali nečega koje je
ok, ali za djecu bi trebalo još to bolje biti. Svako bi trebalo za svoje dijete još više voljeti. Ćemo stvarno se potruditi pročitati sastave nekakvih stvari, dječja koža je dosta izložena, ne? Do tog raspona gdje su stari ljudi koji imaju opet druge probleme, drugi tip kože i sve, ali velim, taj nekakva poveznica najmlađih i najstarijih je ono, nas na radionicama zna baš oduševiti često ovoga. Pa da, jer zapravo vjerujem da njih to veseli, dok kako se veli to, zrelija dob, ne? Veseli ih činjenica da, ono, joj, pa da, pa onak imaju taj nekakav feeling. Pa da, to je lijepo, ne? Tako da, a definitivno smo civilizacijski, napravili smo od elektronike čudo, a zapravo smo se, jednu ručnu potegli kad se tiče zapravo nekih normalnih prirodnih stvari, od, ne znam, zagađenja pa nadalje, mislim, zaista, to je prestrašno, ne? Počevši... Da, što ostavljamo djeci. Da, još smo mi u Hrvatskoj zapravo, ja bih rekao, super kako je recimo, ne znam, Njemačka, ja se sjećam, prije 20 godina vi niste mogli vidjeti normalno čisto nebo, nema šanse od količine aviona koji slijeću, ne znam, i tako dalje. Dakle, dobro, kako gdje, ne, ali voda u principu u Njemačkoj se ne pije iz pipe. Kod nas još uvijek ta voda koju otvaraš i piješ je relativno ok, ne? Naravno sa izvora je bolja i tako dalje. No stvarno osvještavanje i zapravo izrada ovakvih stvari je definitivno izuzetno važna, ne samo za nekakvog korisnika kreme ili čega već, nego generalno zapravo, halo ljudi, okrenite se prema prirodi, ne? Tako da to je apsolutno pohvalno što radite, ne? Bez obzira na količine, niste sigurno veličine nekakvih velikih shopping centara, ali ne namjeravamo se u tom smjeru. Tako je, idete individualno, ovo što radite, to je zapravo prekrasno po meni, ne? Pričali smo o prošlosti i sadašnjosti, nekakva budućnost, presjek? Pa evo, u principu, u budućnosti planiramo... Još jedno dijete? Zezam se malo. Za to se ne rade, tako baš planuje. Šalim se malo. Planiramo u principu se preseliti na selo, evo nekoj skorijoj budućnosti, imati svoje imanje i onda malo veći vrt napraviti, ali evo do sad imamo na selu kod muževih roditelja, pa onda to ne stignemo toliko i razraditi, toliko zalijevati, onda nam se desi joj, da zovemo malo, možeš zaliti. Da, kad se smješteni zapravo to je nešto sasvim... Pa nam baza, recimo, sad radimo na tom da se preselimo na jedno imanje koje bi nam bila baza za koju bi mogli kretiti sa svim tim stvarima, ali namjeravamo se kretiti dalje u tom smjeru. Puno edukacije, puno radionica. I to u prirodi baš, znači, ne, sad smo više radili u gradu. I možda namjeravamo malo više fokusa opet staviti na djecu, da ih u najmanjoj dobi krenemo taj svijet otvoriti, pa ako se nađu njemu super, ako ne, šteta, ali i dosta znači unaprijediti možda još te neke naše proizvode, možda neke recepture malo raditi na njima kad lovimo više vremena oko svega toga. Ne znam kaj još planiramo. Pa to je to za sad, dosta, nekad nam se ostvari. Da, već je to, a dalje će se stvari krenuti razvijati kako se budu razvijale, da. Bitno nam je samo to da napravimo taj prvi neki korak da izađemo iz grada, ovdje puno teže se takvim stvarima baviti, ovo na periferiji je već puno lakše. A s druge strane ovoga ne možemo crtati konkretne velike planove s obzirom na nekakve naše zakone i taj odnos države prema svemu tome. Svi hvalimo našu zemlju kako nam je lijepa, svi hvalimo kako je tu super i sve, i to je istina i bili ste u pravu ovoga. I ne znamo koliko smo sretni u odnosu na ovih par zemalja okolo gdje je već ta priroda stvarno ili je onak kao muzejski primjerak ili je jednostavno već toliko poništena i to mislim poništeno, gradovi su izgrađeni jednostavno. Ovdje u Hrvatskoj je i dalje, po mom mišljenju, mi još i dalje živimo u jednom raju koji stvarno trebamo zaštititi. Na nama je sad, ako ne uspijemo zaštititi naš riješ je već teško. Ostavit ćemo baštinu, propaštenu zemlju, velika šteta, ogroman potencijal. Da nam malo država da više sluha za ljude poput nas, za ljude poput, znači zašto mi isto kažemo i obiteljski
jer zajedno smo to, mi ne želimo više toga samo da nam se ostvari mogućnost da svojim rukama nešto zaradimo i da to što radimo, da vjerujemo to, da je to nešto dobro, da naše dijete vjeruje, da roditelji rade nešto dobro i da on može... Da nam se olakšaju procedure i uvjeti za to sve. Znači to je ono kod ove države najveći problem su te stvari, da je malo teže ostvariti takve neke stvari. Evo mi iz MUK-a već puno godina radimo i non stop smo po marginama tih izmjena zakona, pravilnika i svega. Da, stalno se donose nove zakone i za OPG-ove i za... To se mijenja iz godine u godinu, ljudi koji jesu u tom više, oni stvarno znaju kako je to ono, ajmo reći Golgota oko svih tih stvari, osobito u tim spektrima narodne medicine, kozmetike, tih nekih stvari gdje su rigorozni, kad je dobro, s tim se slažemo, treba biti visok nivo kvalitete, to je dobro, puno šarlatana, puno je tu nekakvih okolišnih ljudi koji može napraviti više štete nego koristi za cijelu tu priču, ali ipak da se malo olakša, da se na neki način te ljude malo, da im se pomogne. Ajde, ok, probajte, ako se želite tim baviti, da vam nekako pomognemo kroz bilo koji vid nečega, nema sluha za takve stvari, nažalost, jeftinije je uvesti nekakve žnje kvalitete ovdje. Toliko možda, to je neki apel, ako neko sluša, od odgovornih. Pa evo, cilj naše televizije je promicanje dobrih ideja i definitivno nadam se da evo, netko od ovih, ja bih rekao da imamo sad već skoro 600 nešto subscribera na YouTube-u, možda je neko iz nekakvih malo viših sfera, pa eto, možda i dođe ta informacija, ali generalno ja bih rekao da se stvari malo ipak pokreću u tom smjeru, no, kako se kaže, pravda je spora, dakle treba jednostavno pronaći. Treba strpljenje, to je poanta. Ništa, evo, ja sam jako sretan što ste došli iz Svantevidi i želim vam puno uspjeha u vašem radu i samo tako dalje. Hvala vam i vama. Hvala lijepo.